Janza kwethu ya iDurban Network novukani Dlamini la Eddington Primary imfethu. Sikade ziwa nje la manje namaphoyisa kwaqhuma ama rubber bullets kwaqhuma ama imfethu. Kube bhuti wami sesithele namanzi ngibingelele. Sesithele namanzi bhuti wami la kabi. Kodwa ke mfethu sizama ukuzolungisa la into yala inzima ngaphezulu kwalendlela esibesicabanga ngayo. Kahle kahle thina sesiyibonela sesila ama numbers lawo sinikwe wona thina ukuthi izingane zo600 la ezama foreigners. Into engekho bhuti wami simile thina sayibonela ade se18 yabo noma mhlawumbe bongeke uzube accurate sibalo sakho but this is more than 600 sikhuluma kuma 1000 yabo la kunabazali mfethu olanda ingane nga3 angisho ukuthi umzali akavumelekile ukubhalisa ingane ezo3 esikoleni esisodwa but esikhumbula ukuthi laba bantu ba illegal abanye babo la bhuti wami izingane balanthi ingane nga3 abanye nga4 abanye nga5 you understand so mfethu thina awusoze bhuti wami wabona eSouth African biyo kwenza le nto eNigeria iyayibona le nto so nje ibhlungu bhuti wami sesiselona amanzi lana yabo but nje mfethu izweni lethu kuhlephukile into eziningi zihlephukile bhuti wami ngalendlela ukuthi ngisha ovalo yazi ukuthi khona nje ade bengichazela namhlanje ukuthi yabo labo 350 laba ba Ramaphosa Yes. Kuthiwa if uphume ezweni la ngaphandle wajombela eSouth Africa kunokuthi uboshwe awuboshwe kunalokho uzothola lo 350 bakunike le asylum seeker le refugee status sokuthi uhlale ezweni we understand ukuthi la ufika wajomba wena ubreake irule yase-country yakwi-country kunokuthi wena useve isentence noma yini leyo isevayo uthola ama-benefits adlula uyazi uma ngithi adlula umuntu wase-South Africa kuthiwa umuntu osebenza kwi-government wase-South Africa ingane yakhe ayikwazi ukuthola lo 350 we understand nomuntu osebenza in general akawutholi uyacabanga ukuthi yeka-ke yena umuntu even iy'ngane zakhe umuntu nje osebenza ka-government iy'ngane zakhe ayikwazi ukubhalisela u-350 kodwa iforene liyakwazi ukujomba yabo liyakwazi ukujomba bhuti wami lizongena la lithole same ma-benefits kahle futhi ngikutshela iqiniso ama-foreigners aphila kahle ngama-South African la ngikhuluma isiZulu bhuti wami angidakiwe ngisoba but nje lento engikutshela yona makuhulumeni futhi mhlawumbe uhulumeni because lento yenzeka yonke indawo futhi amaphoyisa amanye asuke enza umsebenzi wawo but fethu ngitshela iqiniso manje ukuthi amaphoyisa adefender ama-foreigners than thina yabo ngike ngafunda enye into izolo ishiwo omunye usisa ngifundanga bengibuka kusisa yedwa ekhuluma kuthiwa fethu eSouth Africa ngisho umuntu engayi-serial killer ngakubo ufika ubulale 8 wabantu eGhana ungene eSouth Africa umthetho awusho ukuthi boshwe wena awusho ukuthi boshwe lutho wala eSouth Africa uthi abakunike leyo refugee status bakuhlalise uthole lama benefits wena umuntu wase-South Africa ongabulalanga muntu ongabanga i-serial killer ongabanga ilutho you understand so nje fethu fethu angisho kabi but ngiyacela fethu makwenzeka noma kulungiswa lezi zinto zokuvota yabo lezi zinto zokuvota zingalungiswa ngomngane yabo ngiyacela ngisho kabi fethu angisho kabi but iyasilimaza lento ukuthi uvota ngoba nakho la ngiyayicuphisela la ukuthi khona engakuthola you understand ungasavotela ukuthi wobani ngempela kahle abangabheka lelizwe lento leya namhlanje fethu ayinapolitiki angikongisha isikipha senhlangano fethu into yawo na wonke umuntu kahle ukuthi abantu basukume balungise izwe ngizokutshela enye into la ongeke uze understand yazi la one day kuyoke kulwe mhlawumbe ama-Nigerian noma ama-Zimbabwean ebangalelizwe singasakhulunywa thina mina ngitshela iqiniso bhuti wami sobe indaba yethu yobe ingasakhulunywa ama-South African awanayo i-fight bese ngikhuluma iqiniso awanayo i-fight labantu baningi nathi ama-numbers abo even nawo maningi kunathi so labantu ngelinye ilanga basoko basikhohlwe thina la bayibangele bona izwe because vele sekuney'ndawo zabo manje abazoyo ukuthi yezabo yabo nje namhlanje la ngiphoxekile nami into engiyibonile as much as bengiyazi nangephepha ukuthi kuthiwa wobani abangaki ngasiphi isikhathi but ngiphoxekile bafethu ukuthi kusakhona into enje eSouth Africa kodwa namhlanje niphumileke nase nikuveza lonke ulakalweni namhlanje usuke singathi masingalibuka kusuka kulezana insuku ezinye bekuyi-final namhlanje ngitshengise ngayo yonke indlela ukuthi nifuna kushintsha and zikhona iy'ngane today ey'gcine zivumeleka ukuthi zingene lezi ey'ngangenanga naku niphinde niyasho nithi nakusasa ningabuya nina ukuthi le y'ngane ey'ngazange zingene i-fight niyayi-intensify manje
kakhulu bhuti wami yazi ngitshela iqiniso mhlambe ngaphela unyaka wonke ya lento mfethu sizoyenza nje sizoyenza and manje into ebuhlungu mfethu abantu bokufika abahlonipha ama South African yabona mfethu lento nikwayimina noma ngikuyona le movement but ngiyafisa ekuthenini kungaze kufike kuliweni noma nami ngingalwa mina inkinga ngisho ukuthi anginawo amandla amaningi yabo but angaze kufike lapho mfethu namanje mabebuka emafonini angisho ukuthi mhlambe sizosenzela ukutrend but makwenzeka bebuka emafonini babona ukuthi ama South African akhathele kangakanani ngalento angaze kuphinde mfethu inhlanhla leyo sofa emamasha akaze kulimale umuntu ngaleyo ndlela kufe umuntu simincane nokuthi singaboshwa umuntu because nje bade ngisho ukuthi amaphoyisa asuke against thina so mfethu siyacela kubantu bangaphandle siyacela asisabani asifuni kama ngalapha sisabani kodwa angaze kufike lapho mfethu angaze kufike lapho bona banalento ukuthi sebelidlila izwe yabo siyacela nje bhuti wami kahle ngokumusa umoya siyacela nje ingane zabo kulesikole thina sithi if besaqhubeka befavor abantu bangaphandle asengamane sivalo futhi isikole singamane sivalo bhuti wami isikole lento zama South African mina bese ngakutshela into engayibhejela manje ngeke ubabona ama South African enza lento emazweni angaphandle siyawuhlonipha umthetho angaphandle thina mfowethu sizwile nekhwelo lishawa lapho ophakela umthakathi kwathiwa cha esandlwana iyohlangana khona izwe lilindeleke ukuthi liphume esilweni uma isizulu kazwelithini sure yeah mfethu ngahle su ingasisuwe yazi bhuti wami ngitshela iqiniso mina la ngama South African inkinga yawo yini most especially abantu abamnyama ama South African into bayenza bayisukumela ngoba naku ishaya yena umuntu sinabantu bama tax la yabo kube amakwerekwere lawo hayi futhi lo gama mina ngasebenzisa amakwerekwere kube anawo ama tax mina bhuti wami ngingabheja manje ngeke kuphela 2 days iphele lempi inkinga abantu abangabe basiza bayilabo bantu ukuthi hayi ngeke mina ingithinti le bafuna izibathinte direct ngiyasebenza nginezinto engizenzayo ezingizamela ukufaka imali le ingiphazamisa kodwa ukuze la kungiphazamisa nakancane yabo so abayeka abantu ukuthi hayi mina ngizobenefitana yabo amalokishi ke mfethu khohlwa afile abona mina ngihlala lokishini afile amalokishi bhuti wami lapha kusukunyelwa into ngoba nje bangisho ukuthi ibhekene nayo umuntu ngoba umuntu im-affect so leya sesandlwana bhuti wami ngiyayifisela ukuthi ibe impumelela mfethu ngoba njengoba ngisho ukuthi simisela nokukulwa but asikuthandi ukulwa if ikhona indlela ukuthi lento isolve ngayo ukuthi singayisolve ngisho silele embhedeni sibuka ku-TV is fine futhi asinayo inkinga nabantu bokufika singabangani babantu bokufika yabo abanye bangathuka bengibona ukuthi ngikulama movement because silungisizwe nabo into abengeke bayivumele ngasemakubo yes akekho ngayivumela lutho bhuti wami akekho ngayivumela imithetho yangakubo iqonde ngale ndlela esimanga so nathi la expect ukuthi yabo bayigcine imithetho futhi bayihloniphe imithetho yethu mfowethu siyabonga isikhathi sakho mfowethu ngiyabonga nje kakhulu ngabonga